started to go to sawa. One day, the wind and the sun had a competition. Nima shilas, lungda nima ni, and dinduj chires. They dashed to make a man take off his coat. Ta khonzo khachire, dina khagilemba to khonzo ki kharchiya chire. They wanted, khonzo khare debayore, they wanted to make a man take off his coat. Take off let's see nyam to ra ma piwat. Michila ni kaza tudon ma pijunye to ore eskoni. First thambu, the wind, the wind khachire blew hard. The wind lung chumbu gyarawa. The sun, the man kachire pulled temperes. Inchi manasi to tudon inchi pas sobola tambush in tenga damgyo adela pulled lero. So the man pulled his coat tightly round himself. Pulled leche. Then the sun, the nimadigi kachire started then the gotsure the lembadwa. Then the sun started shining hard. The neko nimai yuchibu share gotsures. The man felt that the man kachire solerwa. The man felt hot. And he took off his coat. And koi dudun de ma pibares. Radine hagosa. They kachore, they wanted. Wind blew. The man pulled. The sun started. The man felt. And the man took off. Look at these pairs of words with opposite meanings. wagi chachalara pairs na chachara kuni chacha kuni and dia gare gardu dokcho imbachi dokcho ge tenda ta shogalar hot cold ra hot ina cold chao chamo dokcho to big small chimbo chunju strong weak shuk chimbo shuk chunju la zama kuni dokcho to tenda da masanga to dokcho ge tenda da mas niro shikosro. So now write the opposite of that hare dokcho tisho asu ge dokcho te ore disham den zoi ra of let the kotsik de nema sidu de mas no zoe markora of good of hard lero chapter that ni dati ra sidu de mas no zo me yuroch. So hare that good lana yakpo and koi dokcho hare bad ra bad ke lekin spelling singira bad age radi eta dene hard thakpula thakpur tang zo dotin thakpuche dene koi doksho khare soft so legang zo khana soft the efrata la dene tall rimbula doksho khare short Agon ardati ra short the ar da gon the ne black di nakpo doksho khare white kabo ra dusinteche the ne crossword la na zo dus stage do zo chaba dun na mabulis 지가 가서 와라 지 된다로 좀 힘 초로 스테이트 내수수 직지 체로 직 참아 가시 스테이셔죠 신반 수수 저바치 티죠 딜라 crossword 레로 crossword fun and that crossword joy ki crossword 조지래입니다. Look at the pictures and complete the words in the puzzle. 다 건서 초로 데 빠르나트요 건서 이게 나 팀도 빠르나트네 직든조 아니 직든조 콘쇼스 라 puzzle la na gonyo le yang zo da de la ta na thangbo di na de la thangbo di sik thangbo thra de la sudo mis to de la an thizar ta khare mi la khalore man de ne ni wat diche ra ta khare dikhar do te dong di khare de la o a thizar de la chini che da khare ke la gi sam da la ra tangi dum na yo ra de na shi ge sumba di de la khardu nimadoa sumba de dirdoa tene phadwa ta siksum doa
S ta N chizar da dike man khargore gelings trienda shiwa de la khare tim because lungur doa dene W che N chizar dene chik khajudo chigni sumshi doa shidang la ni tikurwa da dene kharang za korwa ondi gyaenda dene teamwork da sokpa chini la che dra act out the play the act out la zambala tough show la play la thanda de la dikorda gang ye dum ti khaza tamje roshwa tamje la khoda play la thanda tseol ko marta tamje di tough show la the wind and the sun ra tamje di khare the wind la the sun ni ka tough shows in class tanala make paper marks for the sun and the wind using colored paper chart paper da khare shugo shows ra shugi nganzu dongro suga nganzu nimaro remuro chini shuga na dongla chareto ya puchi jinzu tamju chopte din shido dinde da ani tan lungina lung dinde ki so supta suni chiche ne kare tenda shugo dinde chunra yongi dinde piji chi shos chini su shos everybody can take turns to be the wind the sun or the man misangmalo ani pangre chinra turns la de pangre chin dra ta tamo misum gi nimachi lungji ne michi sum sarwaya sheba sum diya pangre chin dra che tough shows kondusumga now write 2 sentences about one of the marks dene susu da marks zero susu da chogo yi nimada ani dene lungda dene zero dene chirumni shows mask call ra da dumte social cutica da dinenga chimago chira dinenga tamadi let's read and write answer lone lenga shows da thambudla nyenga chinju chida a big wind lungchimbu shi gilar ra lungchimbu shi a big wind is blowing lungchimbu shi gyashin bareshas look tadas the leaves are flying lomanzu tada lomanzu pishin bareshada lomanzu bet kido roja the diros da medo pishin bareshas the wind can blow trees down and the wind digi lung digi and shindong ma cha jugudo da le jura ma lungyan ma shindong ma ri jugudo le la blow trees down le ko choda down la di ma cha wal it can blow houses down dina shigi shin khaza khamban zo to sa to boyro den je ma khare ma cha jugures la down le bi chi do my house is old ni khangban ni ba is ra will it come down di ma chair vele lejra dilar ra chokur are these sentences right or wrong da why chidin zo chiru zo di dire no dires di na dikta che no na norta ke shows the wind can blow down a house di dira dikazan lungdi and shin dikazar toza yi khangbadi ma chaju gures so kare dikta ke the wind can blow down a field lana shinga ma chaya and keyo marwa blow away la ra ma kidur la ra away la the down la the position down ra so kodi no de ya che ra kona de chitande the wind can blow down a child pu ma cha sun ro la mara pu di kisha la ra lungi kisha la ra so kare diye kaza blow down me ache blow away la na ti to deche the wind can blow down a tree di de ra shindong ma cha ju sha le ro the wind can blow down a river kaza di gyukshima riye and ke yo mara lungyan gyukra so di no de ra di on the sita